naslov današnjeg videa Kasumović Fuad, gradonačelnik grada Zenice, Fuad kapnju, a ovaj posljednji ne hvala od srca. I tako dobih u inbox obavijest od jednog mog prijatelja Smaje Dograda iz Zenice, zaslužan za moj susret sa gradonačelnikom Zenice Fuadom Kasumovićem, jedan screenshot po pitanju Fuada kapnje, kako eto oni u Zenici imaju atletiku zahvaljujući Fuadu kapnji. I kad sam to pročitao, jednostavno sam sebi rekao, Muamere, moraš reagovat, sabotirat i razbijat tu kolosalnu laž. Da podsjetimo, za vas koji još ne znate ko je taj Fuad kapnjo iz Zenice. Dakle, Fuad kapnjo je poznati zenitski građevinski biznismen i poduzetnik koji se javno dilao i predstavljao kao najzaslužniji za uspjeh Amela Tuke, onog SDA atletičara koji je osvojio medalje na svjetskim atletskim prvenstvima u Pekingu 2015. do 2019. godine. Opet Tuki svaka čast na osvojenim medaljama od velike povijesno-istorijske važnosti za BiH atletiku. Taj isti Fuad kapnjo koji je i platio fešte i dočeke Amela Tuke tih godina povodom osvojenih medalja, dakle platio mu te fešte u Sarajevu, u Kaklju i Zenici, da bi se dilao, predstavljao i javno lagao kao najzaslužniji za uspjeh Amela Tuke, a nije, jer ga je pustio nizvodu ljeta 2013. onda kad sam ga ja, Hasanagić Muamer, spasavao tog istog ljeta 2013. moleći Italijane da ga uzmu, jer u Bosni i Hercegovini su ga svi u nizvodu gurnuli, počevši baš od tog istog Fuada kapnje koji je tada bio, eto, sirota, nije imao dovoljno ni za sebe, kamoli da finansira uspjehe Amela Tuke. Sad očekujemo da se jave zenitski SDA botovi pa da nam saopšte sa njihovom odveć poznatom i otrcanom tezom, pa je to neko obavezan da plaća i finansira njegove uspjehe? Prvo nam odgovorite, jesu to doktori Islam Fuadu kapnju propisali da plaća fešte i dočeke Amelu Tuki zarad laganja BiH javnosti i šire u regionu kao najzaslužniji za Tukin uspjeh? Taj isti Fuad kapnjo o kojem samo SDA botovi najbolje govore. Šta reći? Allah vas poživio sa kapnjom, uključujući i onog Hafiza Husein Efendiju Čajlakovića iz džemata Poljice kod Zenice, velikog prijatelja Fuada kapnje, što u Zenici samo mikroskopska količina Zeničana zna, ali ovo je priča za sebe, drugi put ako Bog da. Dakle, Fuad kapnjo, pozor, opasno po Zenicu, opasno po državu, opasno po tuđi hak pravo, jer sam i sam žrtva njegove krađe mojih zasluga kod Amela Tuke, kojem je taj isti Tuka dozvolio da ukrade i haramu bilo. Što bi rekli Italijani, solo conosci lo eviti, što znači, ako ga poznaješ, izbjegni ga. Što se tiče Fuada Kasumovića, kojeg sam lično upoznao, zahvaljujući našem prijatelju Smaji Dogradu, imam samo riječi hvale, poštovanja i pouzdanja. Čovjek jednostavan, kulturan i pristojan. Čak se slikao i s mojom djecom kojima je čast da su upoznali veliku gromadu od čovjeka kakav je uvaženi gospodin gradonačelnik grada Zenica Fuad Kasumović. Grad Zenica u kojeg sam dolazio prije dolaska na mjesto gradonačelnika Fuada Kasumovića prije više od 10 godina. I grad kojeg upravlja sada gradonačelnik Fuad Kasumović su skroz dva različita pojma kao nebo i zemlja. Za ne povjerovat, vjerujte mi. Njegova administracija grada Zenica, kojom upravlja gradonačelnik Fuad Kasumović, uvijek nešto radi, nešto popravlja, izgrađuje, a sve to za dobro i za ugođaj svim građanima Zenice bez obzira na nacionalnu, vjersku i političku orijentaciju i pripadnost. Čujem da je Fuad Kasumović čak i dobitnik zlatnog ljiljana u ratu u Bosni i Hercegovini. Zamislite to da je gradonačelnik Fuad Kasumović te 2016. na izborima u gradu Zenica dobio 33.800 glasova. Na nivou države više od Bakira Izetbegovića, šefa SDA bande lopovsko-kriminalne koja u lopovluku i kriminalu prednjači. Ne zaboravite da je gradonačelnik Fuad Kasumović bio uhapšen novembra 2021. u spektakularno filmskoj operaciji privođenja zarad pokušaja prikrivanja SDA kriminala, lopovluka i skretanja
pažnje s njihovih afera, diploma i respiratori, kao i potezi kriminalne kantonalne vlade. Ne zaboravimo da se Fuad Kasmović, moralna vertikala, u što sam se lično uvjerio, nikada nije bio umješan u kriminalne afere i prljavo progane rabote koje su njemu na haram način dobro došle, a nekom na štetu i uštrb bile. Ne, to nije Fuad Kasmović kakvim ga žele prikazati SDA, botovi, degenerici, dangalaci, probisvijeti i ne znam kakvih ih sve pogrdnim imenima nazvati, jer bolje nismo ni zaslužili. Zato, dragi Zeničani, smrt fašizmu, sloboda narodu. Bliže se opštinski, lokalni, općinski, kako hoćete, izbori u Bosni i Hercegovini, ako Bog da, inša Allah, 6. oktobra listopada 2024. 2024. Na vama je velika odgovornost kome od ova dva kandidata dodijeliti mandat i ukazati povjerenje. Za koga glasati, Muamere? Ne glasajte za one koji kradu, varaju, lažu, sponzoruše ganjaju, sponzoruše razvaljuju kao Šipadov ormar. Nepravdu čine, pa makar oni non stop u džamiji Allahu se molili, Allaha zikrili, džamije po dunjaluku gradili i svake godine na hadž i umru odlazili. Ne glasajte za spomenute koji kradu, varaju i nepravdu čine, jer samim tim ste sebi natovarili dugoročni haram od kojeg se nećete tek tako oprati. Glasajte za one koji i manje idu u džamiju, nikako ne kradu, ali su pošteni, pravedni, korisni i sebi i čovječanstvu koji ih okružuje. Glasajte za pravednog vladara, jer po tim islamu podržati i boriti se samo za jedan sat pravde. To je vrednije nego 60 godina dobrovoljnog ibadeta u vidu namaza, posta, sadake, zikra i svega onoga